गोन्जाओको क्यान्टन टावर हेर्नु ल हेर्नुहोस् त कति दामी छ है। आज हामी गोन्जाओ आएर क्यान्टन टावर पनि घुम्न आइसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस् गोन्जाओको क्यान्टन टावर। यता फेरि पार्क छ, पुरै पार्क छ। हामी बस्ने होटल फेरि ऊ यहाँ पर छ। हामी चाहिँ त्यहाँ ब्याग राखेर घुम्न आयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ चाइनामा इलेक्ट्रिक स्कुटर त कति हो। यहाँ चाहिँ आनन्द पार्क रहेछ, टेन्ट टाँगेर मजाले। ल हेर्नुहोस् क्यान्टन टावर।